Tua le nei aso, whamanuia le tua I lau upu, mātou te whalongo ai, a whangatu, sau no mai nganga pa ia, mātou te lia lau upu ma le whawhitai, ia tupu ai pēr leo langa whale nganga o le tangata, whaatino lea I lana au auna whale tino, vi ia oile tua, sua fo Yesu, amene. Whaatala whatu le nei aso, ia ole, whawhitai le tatu worship. Thank you, Fale. Beautiful worship. Yeah. Tai fo ile sunga ya tamufai. Ole lau tuspa ia wa ia ele ngaluenga o ile kenese. Kenese momua. Fai momua, fai puelua. Ia vi ile tua ua asua lau tusi momua male fai upu momua. Tatu whalongolongo ai la fionga le tua nei aso. Malo le soifua maua. Tai le tua ua whamalolo le sunga ya pipiliamu. Whalong fo iniso I tatou I le maliu o le tamā. Ia monanu, tauru papa. Ia o le alii o le tina ia tinoi. Ia me masani lava. Whaili tatou offering. Ia se ili toi longo atu nisi tala I se taimi. Kene se mua, whai upu mua ma le lua, tātou whai tau whatasi, ia na whai e le tua le langi ma le lalolangi le amatanga. Sa so ona nunumi le lalolangi ma ua ngao. Sa ufitia fōi le moana, le pōliuli, na whengao ia I fōi le angango le tua whangatai. Whai le tua, le langi, ma le lalolangi. Ai whai tau tusi whaperetania, mai na whai le tua langi, e le tasi se langi. Tusi Samoa e tasi, tusi palangi, heavens, te le langi, ai ta uai. Whamai na nunumi le lalolangi, ai na ngayo iai le anganga o le tua. O le tatou mata upu le asole nei. O ngayo inga anganga. Ngayo inga o le ngayo yoi po le ngayo inga, the movement and the operation of spirits. Lea sa ta ua ile sauninga o te atu, ia o lo o whaawau tatou mata upu, o le a o onga ia e malamalama I te moni, mata upu mua sa tātou whalongo I te moni, mata upu e lua, tātou a o ina pe whawhenga sauriki e mongi te tonu. Pe o le vai aso lea sa tā ua ia whao e tolu, lea e control ai lo flesh, a control le leile flesh, e le aise mwhenga ka le ke mongi nga sau te tonu. Ia, o le whai upu mua la lea, o le tātou mata upu la nei, whawhea na ngai o ioi le lalolangi o meo o anganga matangata. How the spiritual world and human operate, connect, and interact. Mo le lelei, po le leanga. O ngai o inga o anganga. Eo tatou wa ail tusi mua. Whamai na whai le tua, le langi, o langi ma le lalolangi. Ai ngai ui le anganga pa ia o le tua. Ia, o le tatou mata upu lea. Mo le sila fia lo lota fo I tatou. Ai vaila le whai upu e luas fu ma le ono, to e whai tau ai I le kenese a lea. Luas fu ma le ono, whai upu, ona whetalai ane lea o le tua, whai tau mai. Ia tātou whaia, ia o le tangata I lo tātou whatusa, ia fōlinga ia te I tātou. Ia pule fōi I la tō I le. Ma le manu whelelei, o manu vai whā, ma le lau ele umma, a toa ma mea whetolofi. Amene. Na umma na whai ele atua le lalolangi, ma le langi. Whai a toa o vaenga o te tonu. O na whai ula I le whainga o le tangata. Amene. O le tangata la, ina ua whai le atua, whamai le tala le atua.
o le tamā, o le alo, ma le nganga paia, o le tātou ngaluenga, o le whai. A le ngaluenga le tangata, o le pule. E pule la le tangata, i le lau ele ele. Ai wha mai, e te pule i manu o ia, o manu vai wha, male lau ele ele umma. The whole earth, e pule ele tangata. E iei la tu la fono o whai ele atua, i le whengai o ia inga o mea o nganga. There are rules and laws and principles e pui pui ai le sio sio manga ma le ngai o ioi a nganga i tutonu o sio sio manga. Amene. O le tāua la o le neima tā upu, ia e loa pe whawhea nganga ioi a nganga. Lona lua, ia e loa le pule au au le atua i le controllinga ma le pulenga o le ngai o ioinga anganga. So we need to know how they move and how the sovereignty of God rule and control every moment. Te loa ua tatou whaalongo i le tia Apollo, maa o ina. Every move of the devil is controlled by God. Sounds interesting. Whainga e whasiri, o le ana le mea i le poa i le atua le kia Apollo ma umaloa ma le whiaula vale. E iei tu la fono a le atua ma lona fina ngalo le anga na plan me le atua le amatanga i le imalepe mea. Sau le tia Apollo ua leo stai ona toe adjust lea i le atua o tu la fono. E ngai o iai le tia Apollo ma anganga leanga ma le tangata. Lona tolu, le tāua le neima tā upu ia e loa foi, le tāua o le whaaltanga. O i, e iei vaenga ia, o le matua i wha kilia. A le alu, a le whaolaina le tangata, e mautinoa e alu le malaia, go to hell, le ai ia masekali. E alua i le si mea, ia o malamalama tātou. O anganga, pe ua tātou whaalongo i le anganga pa ia lea sa ngai o ioi. E lima ia vaenga o mea i o anganga, o le atua o le anganga lava ia. O lona lua o angelu o le atua o anganga. Lona tolu ina ua angasala, ua sau satani, ona a matala i o lona ia fo i tamai malo, o ia fo i o le anganga. O ana angelu ma te moni o anganga. Lona lima o le tangata o le anganga. O i tātou fo i o anganga. Mel ngā e whamai, ia o le kalusia a te talo la e whamai. Le atua alo fatu le kalesia fo ia maua ni anganga. Ia maua ni anganga fo. O ini anganga fo whao popor kouloku. O le kala lea e whao ngā leanga o anganga. O tātou la, na o tangata o le anganga lea e whaile tino. Le tua o angelu, ke mongi, sākangi, ma anganga leanga, e leingi lato tino. Ai ngā o tātou a e whaile tino. Ia, o le mea ngā a saula le anganga e fia mafuta ia te oi, e mana o ilo tino. Aleluia. E loa ai e tātou malama i le vaenga. O le langila, ma le lalo langi. Maia, o a Iova ia. Su e lalau tusi le Filipi e lua, tātou whaitau tusi atu, tātou tusi ia. Ia ngā whamatala atu la ia i le moment a nganga ese. Filipi e lua, mata upu e iwa, whai upu e iwa, ma le sefulu. Tātou loa le kenese, a mataina o le fofoanga. O mai a Yesu, wha mai le tala Paulo, tusia Filipi. O Yesu le ngasau, o le mea lea e whatatau ia Yesu. O le Filipi e lua, whai upu e iwa, ma le sefulu. Wha mai le tala le whai upu lea. O le mea lea, o le mea lava lea, a ielau tusia, whai kau whakasi, e maa ai whai tau,
le fai ua foa ina atu ia te ia o le suafa e sili suafa uma. Ina ia to tuli o tuli vai uma i le suafa o Yesu o e i le langi ma lalo langi ma e oi lalo o le lalo langi. Sau Yesu o Yesu ua vai atu le apostolo ma o ina e matautia le o langa o Yesu. Le ai ma se angasala, le ai ma se to ilalo, a o le faa maulalo ia le tusi lea pe a fai tau isi fai upu. O na fai maila ia o le tala le apostolo, ua kouwa ai la le o langa o Yesu. O le mea le anga si itia ai e le atua, ma foa ia te ia le suafa sili suafa uma. O lea e to tuli vai uma ia Yesu Keriso, e tolu vaenga o le au kukuli. Mua o e o loi fea. Le langi, lona lua o e o loi le lalo langi, lona tolu o e o loi lalo o le lalo langi. Ia, mai fai upu la ia, se tua tasi al fai upu, whaalinga e 5, fai upu e 2 ma le tolu, Revelation 5, 2 and 3. Whaalinga, 5, 2 ma le tolu, ia la fai tau atu, tato fai tau whaatasi, 5 o le, tau fia o le fai tau asu e lau tusi le 5. Mai le amatanga i kenese, e o mai ia Yesu, e o le fai unga i le whaalinga, fai mai le tala Ioane na ai le whaalinga, ia fai upo lua, na o ilo fo i le angelu malosi, ua tala i atu ma le leo tele, o ai e te tau o na fofola ia o le tusi, ai le ai se tasi i le langi, po le lalalangi, po o lalo le lalolangi, na mawhaia o na folafoina, le tusi tai. Aleluia. O tala i e tolu, o tusi e tolu, whaatatau le folafolanga, whaatau le matautia o Yesu i le langi, ma le lalolangi, ma lalo o le lalolangi. Ma le tusi le whaalinga, e whaatau fo i le matautia o Yesu, o whamai le tala le tusi lea, e le ai masesi i le langi, le ai masesi i le lalolangi, le ai masesi i lalo le lalolangi, na te mawhai o na te tala le tusi ta ai, le tusi lea o lo iai, mea lililo le tua. Amene. O le atalau tele lea, ia la tatou vaai, e tolu ia sio manga. O lo o ngā ioi iai, ma wheo iai anganga. Anganga le lei, ma anganga leanga. Tolu. O le vaenga mua o le langi. O le vaenga lona lua o le lalolangi. Vaenga lona tolu o lalo o le lalolangi. Aleluia. O le langi la, i le wha scientisi, in science, e vai inga wha ingofie i vaenga tolu, le langi. O le sky, le ailo wa lele pe ayalu Samoa. O lunga aktu o le sky, o le first bar letter u o le air po le sky, o lunga atu o le sivaenga e tau o le heavenly place, po o lunga le mea leo ai meo o lo keki fo ie, ma meo mea matautia fo ie ka whanga iai i lunga aku. A o lunga atu o ina, o lo iai la le mea leo o le sio manga, o lo o soifuai le tua. A e vai la le tuspa ia, o lo o tusi ai, ia tua i ngā langi ese. Whamai le tala le tuspa ia ina ua umale ngalue ngā le Yesu Keriso. O na alu leo Yesu i le langi. Ai whamai sa pasi aku i langi. He went past through the heavens and go up. I le lua kornito o le mata upue lua, whamai o lo whai ai le tala Paulo. Sa iai le whaalinga na wa iai o ia. O le si tamaloa, sa ilunga i le langi lona tolu. I saw
Paul said, a revelation of someone that was taken up to the third heaven. Ai whai mai lana tala Paulo, o ke leo mau ki ngoa po o sa umiki, po o se mea ngā kupu, o lai make Paulo po o le halanga mea kupu. Ona iloa la ia, ai tā ua whamai o le langi e tolu, ai ka ula ka ele Samoa whamai o le langi sautua iwa. O whanongoi, e se ke le iloa i lau Samoa po whesa wai le langi, ia ai a whaile la unga fo le Samoa, ia langi ma le langi ma le langi. E whaalangi langi. Ia o nisi o tātou e ngō ia langi. O le mea la, po le ale ta unga, se toi au fo le tuspa ia. E le ise, e le maua le tuspa ia, o lo ta ua le langi e tolu. Ai le o ta ua la se langi mua ma se langi longa na lua. O le a tau lau tele a, e kasi alkala, o i le langi. Kako ka uia la i le langi. O le langi la, e lua o na vaenga taua. Vaenga mua, o le afioanga o le atua. O le mea e afioai le atua matautia. O le vaenga lona lua, o le mea o lo ofele ai angelu. The God realm and the angels realm. O le realm, o le sio manga. O le sio manga. O le nofuanga e no nofuai tangata. It's a domain, it's a territory, it is a place of existence, which means o i e ngofuai ia kangaka ese. O tātou la, o le kako sio manga, o le lalo langi. A e fia alu la le langi. O ai u fia alu le langi. Ia, ele kaua e fia alu le langi, ele i umaunga luenga. Ia, le ua maliu si to ina o monanu. Ma koa koe, ma atu e whaiti talo ya monanu. Taulo papa, au fasili atu iai. Ua e fia alu le langi pele ai. A whamaisto ina, lau sunga le whawhenga inga ua au fia alu. Ia ngā whai atu la, ia la atu watu i le atua. Ia whaile titalu. O isi kangaka, e le fio i le langi. E ula vavale, a le fio i le langi. Ia, se tato vava aia le ngai o inga, le anga o e foi. O resi o le fia fusu ia. A wakula oki, e loa. Ia, se tato vava aila, i le ngai o inga o anganga. O le atua la, o i le mea e fio ai le atua, o le langi lea. Ina ualu Yesu, o i la lefa mai le no fo Yesu kai mingei. O ina, o lo iai a ngelu tapua i le atua, worshiping angels. Paula ko me fai aso uma o le kapua i vivi, wai ngau tato whaita wai, ma le to luas fu ma le wha, o loo iai le nofo ali i o le atua, o i o loo iai le maunga o le atua, o i o loo iai i a whale wha masino o le atua, o i e tau o le tuspa ia o le Yerusalema wha le langi. E ta ua foi, mai le e peru e se furuma le lua, o maia i lunga nei i siona fau. E kele la ingoa, siona fau, Yerusalema wha le langi, o lunga i le mea o lo afia i ova, le nofo alii. Ai o le pārle o le langi, e ta ua o le nofo alii o Iova. O ila, e le aise, e le tupuaingi kaua wha le anganga. There is no, e le aise ang sala inga, e le aise tangata po se anganga, fo i lea langa i paia, ma mamalu le afioanga o Iova O le vaenga mua lea. Ai, e tāua fo i la tatu malamalama ai. O le place lea. E le mawhai o ngā alu iai sesi. E kokongi songa pāsese ngā alu le iai. O le langi la. E afia o tangata i le langi. E catch le vaalele. Ia, o le langi la e rua le vaalele. O le langi ngā o le ea ngā o le lalolangi e ta o le earth atmosphere. E ta ua fo isi vaenga ese, o le mele iei mangu ma iau isi tangata. O le lalolangi ngei, ua kauma whai o e ngongofo i lunga o le langi. O lunga atu,
Avia alu iai le tangata lea tātou. E whaiva a lele fo i o la popo aku. O ngā whanga le lunga le lokeki. O le masinga. Masua se me ngofo ai. E whiu la le kangaka e whia ngofo iai. I ngā. E le mawhai. E koe sa langa iai tū la whono wha le atua e control ai me uma. Ai a wha pēla e whia alu le tangata i le langi o le te mele le awhio anga Iova. Mantua lua vaenga, me iei Iova, o me iei angelu. If you want to go there, e le mawhai ngā alu se si ngā aiola. E ka kaunga oki le kangaka, whako alu le i ngā. E vanga nā ai tangata e tō lua. O le i tū lea matautia o le atua, whamai a le atua, ia o le la ukango e piki, le ko o lua lea e o mai sao ai pasi mai le vaalele, pasi mai le lokeki, pasi mai le wheku, pasi le masinga, sau sao ia le oki. O ai ka ko luanga. Oi? E lia mai, e noka a. Ma ka ukia le mea a. Ia, ole ingala, ole mea le tāua i le whaoltanga. Paua leo le ticket. E alo i kangaka le langi lea. Ole si me fo i tāua i le tātou i le langi lea. E ngā o mea pa i ara iai. Wha mai le tāla a Isaia. Ona wa ai leo Isaia mo oka se makaukia. E mawhailanga e o i le langi i awala wha le atua. O i le langi le vaenga o le langi le no fo i le atua. E tau le tau le whapalangi o le eternal heaven. Eternal. E lua upu o le eternal ma le everlasting. A tātou wofa mai ia kako. Ka dia le ola whaavau o ngā e alu le ola e whaavavau. O upu palangi o le eternal. Eternal realm. E leise amatanga le aise ngā taanga. O le atua la e le aisonga li miki limit i le mea le iai. Ai ina ua amai le atua lo nā nganga pa ia matuu i le tangata. E mawhai ai lai o e mā. O na tātou ngā ioi i ngā ioinga wha le atua. E mawhai langa e iloa le tuanai ma le taiminei ma le lumanai. Amen. O le atua e mawhai ngā rola i le tuanai ma le taiminei ma le tāiao i le taimiatasi. He knows yesterday, today, and tomorrow, and once. Ele mwhai ki Apollo mea ngā. Ele mwhai. Ia, o le mea la, o le vahenga muamuana, o le vahenga lona lua, o le mea i ngofoi angelu. The angels realm, o le sio manga o angelu. Ina ua pa u ia Lucifero. O ngā kuli mai le atua, i longa sio manga, i lalo le sio manga, o mea ngofoi angelu, o mai o na kikira ia le atua, kik te mea, pa u mai la ia, ile mea i angelu. O angelu la, o mea i angelu, o lo o iai fo i la le lei ma le leanga, o le tau le tau a wha leanganga. Spiritual warfare e kupura le valea. Whamai le tala i le tusia le tupu. Nga sau Elisaia. Whamai nga laku Elisaia, o lo sauni le taua, a isa la elu ma le sivaenga lea. Ai mo e mai le au na te maua le lua le tupu le matau pe ono, ia pe al kusinga. Whamai le au na Elisaia ya Elisaia. Saia. E makau kian mele o kupu. Wa si o ka koe kari o kafi. O ka wa si o mea umale mea. Kwa ule iloa ale mea fai. How can we get out of this problem? Whamai ala tala Elisaia. I alofa le atua e tatala o mata wha le nganga. E iloa atu kariota le atua. Ole minguke le ngā na openai i le vision. Whamai le tala le awana. O ka o kangi kari o ka le akua le kumai. O ka ua kumu le langi i le au angelu saungi e kalepe le au le vaenga ia. Ko ulua le kalanga. Amen. Mau le tupu.
greater is our army than the army that you can see in your physical. Ole winga, ole ami angelu. Ole ami le, ele ngongofo ile mela ngofo ile tua, ngongofo le ongakong. Lo ye angelu. Afa pela te tatalo. O lau talo sanga, e pasi aku i le mele. Ele e kami a sisi piko, e pasi aku ai le langi le aluaku. O olo le tua. Atali la le tua. Ai e fai mai le tua angelu, ia ele o kale ang saunge ia. Tato kungaku le, e la taimi e sauai, e tupu la le tau o fale anganga le valea. Kalo fo isko ingau, ia Danielu, ai fai mai le tala tuspa ia uakti lei mai le tali. O ngā lesa i le kau whale nganga le nku. O le wala lea, e tupu ai le tau whale nganga. Mai e tatou i loa foi. O te tonu i, o lo o mātala tala ai, vaenga le tia apolo, ma vaenga a le tua. O sa tani la, mala na angelu, e iei le vaenga o le langi la operate mai ai. Ai whapenga foi angelu o le tua. E tau la inga, e tau ai le tau whale nganga. O le si o manga lona lua, o le lalolangi. O le langi, ma le lalolangi. O le lalolangi la, o le mele tatou te iai. This is the physical world. Ia e whaingofia, sa le amatanga o na te whaile le tua langi, ma le lalolangi. O ila, e iei fo i tūla whono, e mwhainga, o le esesenga, o le langi ma le tua, ma le mele tatou te iai, e limit le kako malosi me umba. E limit le taimi, e iei al kaimi whakanga umaloa. E iei fo i le space e whakanga oe, nga umale oe. Le whamaila le tua, te mai tala a mose. Le tua alofa mai ai mātou, a oa o mai mātou, ia ola, ma le sao o mai ia whaatūranga o mātou aso. Langa e limit. A o lunga, e le eise limit. Mea la lea, i le tufa supernatural malau kongeki le tua. You can have the unlimited power of God available here. E maua i. Pea e lola connect. E le ngata i mea lofa a le tua. A o angelu a le tua. O le tasi le vaenga ele o malosi le tatou malamalama. O angelu next month. It's a very powerful talk about i angelu a le tua. Ai ei la le mea lona tolu. O lalo le lalolangi. O le langi, lalolangi, o lalo. Whamailita la tawita. Po o whea o ke sola iai. Pe o ke sola i le langi. Pe o ke lafi i Forest Lake. Po o ke halu e sua se mei lalo o ke lafi ai. E ke iloa mai au e le atua. Mea ngai ke le mawhainga e lafi i luma o le atua. Ua whau whale o isi i lalo le palapala. Wakulau isa la elu le kaua lai whai, ua o i lalo ia la koutano ua ngofo ai. Kele la au maumea ua whai la koutano, la ko panka ngai whamai o i la lafi ai. A laku lava ia George Bush, ma uasko ingo Saddam Hussein, la e lafi lalo. E ke whiu e lafi. E maua o e leo leo, e maua o e le angelu. Whai mai la i o tala tawit, po te alu ngā, po ke alu i sisi o mangalea, po ke alu lalo. E whai eiso moenga o iso. E maua oi. O ila le Efesoes fulmale e ono. Whai mai tātou te le o tau matangata, a o anganga leanga, ai whai tau la le whai upulea. Whai mai o anganga leanga i le whea. Vātetea. Kalango mai. O anganga leanga i le ea, po le vātetea. Ai o lo o iai mālosi whamai, ma mālosi o lo o i mea pongisa. There are evil spirits up there, and also down there. O le whasiri, o hai lai lalo i o. O lalo, o lo o loka ai le au le whaolainga, pe amaliu. Amaliu kaka le i whaolaina. O lalo lai ngā e la koe e whakarikari ai. Se i o maile aso whamasino. Nā sa waile pese lo ka o soa. Pe a tātou o ifu. I lenu o ilo.
e mapu ai tu ngā mau. A I lalo la, a o le I whaoleina, a o le I maliu Yesu. Sa alu Yesu lalo. O ngā kakala mai leu tato malamalama ai, anganga ua ave I partaiso. E whāwaenga o se oli. O vaenga ia, e iei le tu o se oli, e ka ufo I o le partaiso. A oki lalka ngaka au le I whaia, au le I toe tu mai Yesu. E alu le anganga ngofo I ngā. Ina ua maliu Yesu, yaso ngā tolu, ngā alu leo Yesu lalo, ua kakala. Ai whaia apelamo, iau mai lo malu, mangu leo, koru aso le la kako, MTN mele, ele I alu Yesu I se oli, ngā alu I parataiso I lalo, o sio manga o se oli. Aleluia. Saula ia, ona, o mai la ia I le vaenga lea, ia ua, I le valea, o sio mangalanga, o le vaenga lona lua, e tolua vaenga lo kakolau. Vaenga longa lua, e whawhewhenga, whewhewa ike mong, ia nganga I mea I e tolu. O le alu, e lakurukanga kai nye I alu I le langi, pe on ta mua, e maliu, o le tangata, lady around there, e le maliu, e le mwhainga e aru yo. A sau whorikangaka mai le langi I, a le maliu, e le mwhai o e kakaunga sau, e sau whaale tangata. O le tua, o tusi ang kako whai kaunga. Pa mai le tua, anganga, o kakau le la whai. A o kangaka, e pule la tau I le lau ele. I le salamo se lau sfulima whamai, o le langi wa whaia mo le tua, a o le lau ele wa whaia mo tangata. O ia ngake pule I, o ila, e pule ai kakau. Tātou te pule, e le pule se ti apolo I lalo I ngei. O le fesili, ai se ame ua sau ki apolo I. Ua sau le ti apolo I lalo I, e le ai sona ia, e pule ai ngofo I, ai ua tatala e le tangata le whai tutoa, o ngā sau ai lor ki apolo. O inga mua ka kālar whai koa. O Eva. Whai mai le tāla le ti apolo. O le ako wanu nei, au ke anu ke humu I kokomu o se manu. O le manu ranga uu I Eva. O Eva. O le manu uu I ke mongi. O le mata. Sauro le mata. O ia Eva. E anga e. O tātou la whawhine. Au ki pole o kilo whai afula o Eva. Ai o le tu vai lea, na whamai le tu ona ua e wharongo I lo tu rua. Lea ngā pole tina wharongo lawa te maa, ia, se koe kuku mai I tatu matara. O le mea la, ina ua anga sala, ua manaola le tua sau, e fix le problem. Al whaalabilaga e iei langa tu la fono, e sa anga sau whaale, le angit sa anga sau whaale ngana. E kakau sau whaale tino, langa o langa kara, o lalo, nga o le tino, o iei tangata, o lako, e pule ngā. A sau la le tua whaale ngana, as a spirit, ua le usikai le kura o. O ina, ngā raina sau Yesu, e sau I le tu tangata. Amen. Ai ka saunia la le tua, e la awala, saunia le tua, e mawhai o masawai, ai le breakinga lang tulafono, o lesi awala ka saunia le tua, o le fata whaitauranga, altar. God prepare an altar, o e mawhai lang sawai le tua, o taranoa maritangata. O mai le software useful, kita le software useful, o fai o useful matma. O mai le tua ya mose, ia e aru fai se fata fai tau langa, e fai mai le parapana. Go and build an altar of earth. So when you do that, ona ofa mai la I oro tau langa. E ona ia, a vikau ia e honor God. Ona ofa manuia le atu oi. Ole, tene I o fata fai tau langa, ai fai. Tato marolanga kele, I tu spani kele, o whakawhai kau langa. E ofa ina o whakatai le tua, o ta ua le samunga le o tete. Ole, o lau fuai, o tau langa na spua,
o le fata fai tau langa le mo manuia o tino. Manuia whakaloa nganga whalangana. A ele ona ina ko, le tua I lau tau langa ma lau skuru ai. Amen. O lono winga, ele sauna manuia le wholawhorina le tua, I lunga o lo fata fai tau langa. O lau o langa tatara, o lau whakawhi kauranga whaunga. Amen. O le tua la, se o le mea kaua lea, this is the very powerful thing about prayer, ele tatara. Ki ngā le no whakai o le tua ma le fia, pa ino le tua susane ke o, e le no whai I le tua ma whai. O se I longa wa e kakalo. A e te talanga I le tua in the spirit realm, you are giving God the permission to act on your prayer request. That's why, that's the purpose of prayer. O le au tū pito I lo loto lea o le tatanga. O lo whakatanga o le tua I ngai o I mai ma o mana ona. A ye lasi whalawelane. A e ke kalora le tua. A lai komu le la pisi I le vale o le langi ma le lalo langi. E o mai ki a polo ma ke mongi ma le masakani. E ka fiofio, e ka fiofio mai. Le tua, o le li ngā le whalo so tatu ma. Mea ngā, a ka whaine e fix no flesh. Ka poni uma whai koko a ia e mākala kala ki a polo. E whiwara ki a polo e ko sua se mea, e ka no fieri sa o kati. Mai na le Lukas Fulvai, o le laku alo kakalo, sa alaku, sa. Ele o mo sua kako, sua mo kako kapaka. Sa kako kalo, a fai si umi, e sa pasaro pa ese ne na polo kai. O so no pe, sa ese ne na polo kai. Io ele o le kai na tua, kako menga. Sta. Te mai ele tua ta. O le altar. Ia fai so altar, I te tono ro whana. Amen. Fai se mea I ke kaloi. Ai le whai nenga tuai, o le kele e whau ai a altar. Me mea o whati whai te uranga. O le whai nenga whau. O ia I lo nganga, o oe o le manu o le tua. Ai maa ngai a whai si whai le whai o se mea o oe. Ia e a ona I le tua. O le tāua nā lea. Lono tō. Sau ki pua. Ua I kako. A laku fiaruga ka yo a fisau le tang a fisau na angelu. O angelu la, a mo angelu. E ma fai na sau le angelu lua tala noa e ala I le miti po se wharinga. Ia ua kiringi o experience kala mo angelu. Lona lua, e ma fai na sau le angelu o na ulu leo le angelu I se tino mai whaatangata. Kele I o stories o angelu, mai tala tuspaia, aua e alofo le tangata ese, ke le lopo se angelu, o angelu la, ke le o kaka wela ko experience. O isi tangata, whai mai ngā o le langi, o wharongo I kakanga, they share their stories, whai ngā o le langi. E le I o rato tino, e le ai masesi, ai videos, e ai stories, heavenly experience. O experience ngā, e anuatu lato wanganga, e ala I whaalinga o miti. It's a revelation, it's a meeting, a dream or a meeting. I live up there, man, the king will learn or king was Samoan, Esa, Lama, Maria King, corrupt. So when we go there, I suffer that angel, or okay, Mongila, how my illegal, is how my hallelujah. Ai e kakala no ka whaiko, le ka po whakaro moi, le lisi o me te tarai. Ona saufu leo ke mongi, o e whakamai te mongi. So o le whiaula mo tato, this is how spirits operate. Aua ngai whakanga se ke mongi, na e kakala se whaiko se ke mongi. Le awhai le I whakanga le tu e pule ai oi, lana wingo nāmea. E pule o I me uma. Ke pule ne mamu ke pule a whapefo o lolo me ai, aua le ai ke pule me whai, no.
e ke pule, so se mea e ke pule alo. E le pule mai le si ko le ke apolo ia te oe e pule la o. E lungo le ayo inga le tu. Ma ta ua o koe ka whai fo, work i lo flesh. E mamano inga lo tini, le tūle tini. E lega i kai e koe pupolo i si whai koko a kakana. Wa e mamano solo atoa, o lona winga la, o le whea mo tato. O oe la, le ukana mo i angeni pēa mo i lana, e whai ka ofi ke mo. A o lau, o oe la le ma le anu le tua, e ma whainga e anu sako ai le tua. E ma whainga e ka fia so si angeni whaalabi vai. Whaalabi vai. O le sini e whawhea. Close every door. That is how we do. Kill the flesh. O mai tata, kalako. O le tuola a periso, o le tata. Ai whai kau e le tusiri ma e karatia. Karatia e lua. Whai mai, ua le toiola, ona ua o whaasa taua i aso. Whai mai Yesu, o le mana o mi, mana o e whai maa o soko. Ia ambe lo sa taua. O lo winga rako. Ia, aine whapena ki o whakai ka inga sume a mika le mwhata. E maunua ko sa whai fo yo, lei o kako koe. A e kemi lo sa taua. Ko sa mani. E ke le koe loko lea, ke le koe whai uti lea, e ke le koe matano noa e vai asu le la mo ka kurau. Matano noa le si vai, ma kana le si tangata le ia. O lea ia te aku le message, nga la fo mai sesi, e ka ua i upu, ma mafa, o whapea ke ofo, i le nei kanaka, i le tele o la uma, e whaaloma, kaka kakolo, o ke pole le oe, o apeo mai nisi sa unga po, o le mea o ke ofo, e ako maua mei whamakalata, fo i leo ke ofo, ke ofo i le whai o kana whapea, o kana mei, se vai, o la ai, e le ima se whai sa kolo le flesh, ma vai a kinga, o mai la ia tanga isu, e iai kei e kua i kana ka whapea, e kuia sakana, e fixe sakani, e whawhikao. Mea ngā, e kako kamo whai, e ola le lei, ma ola mamai luma le tua, le anga iei le kaini, e ke whio koe kamo whai, o si pare me. When you get to that level, o le mea ngā o e ngā, a iesi si e le whaoraina, le asu le nei, te tau le whaoraina, mea ngā, e tara wailu, a mai o ai, a mai o ina ia whaoraina. Lona lua, whaasao o lama, e ke koe lama tō, a o ina oe i mea ia le kua vāma le tua, wai ma whainga au sa o luma le tua. Go straight and whaali mai le tua mea, e le ai ma se poroka le wā. Loma kōru, pēa ka ofi nei oe me tātou tau whai, aftai le tua o ke le ka kōra whaleanga. O ke le beautiful growth. You can keep going, keep going. If I've time yeah, Father, thank you. My highly wish the Lord gave me a beautiful word for you, Father, and you were leading worship. You are like a fire, a yaile, leafi. You are a breadfruit person. And the Lord, for my lifetime, I let you. Ola fire. Ola kamane ka direct ya le tu. Esa usa ele si proka. Pero fetanga o yuli. Le aka ko loko ya nya ro fale nga ko ia. I miss it the perfectanga prophecy. Era ka le mo el perfectanga el wa me ka le mo el perfectanga le tangata. Mo. Le aka lai ke le fai el perfectanga mo. O le sina su perfectanga. Ala ni uska ile fakingoa venga que rapo o le kala kasi fai des e que rapo les perfecta soka o la ko les perfecta ostara kasi o me mo longa lu e que le venga por local when there's a lot of blockages if I eu mai que me vai ele vai falar your book of records is not clear
That's why you receive a prophetic word, but it's almost like there's a ministry it's coming over you, where you will preach with fire. There's it's a breakthrough anointing fire. In the supernatural level, and there's fire. You have anointing of breakthrough. You have the patience to wait until you see breakthrough. It's a very good word or family. Until you see breakthrough. They came down. It's like warfare. And God is saying you have the anointing. It's a very special anointing of calling down fire. You know, in the demonic realm, Isabella, and if my lale to a yafane, or Yelifa, you can call down fire to burn the works of the devil in people's lives. So don't hold anymore, it's time to go. And the Lord saying there's a lot of training, a general training, even from overseas and other places. They'll rain down the fire for you. And it's not just worship, but in preaching and teaching. And the Lord is saying, finally, you need to start moving in a supernatural gifts of the Spirit in a very new way. Don't hold back. God has added that over you, and this is your time. It's a spiritual realm. Ole ane lunga marke mongi ele faitsa galo ala sa ke mo wakakala tamata faito ole mea no to ia ka faika o fama mame ole asalale afa pele yesis ni ele fa o reina ole winga ole name o mara la maita to wa e ratulo fatu tuanga le tua e avea ia mautu mawali mau faula o e te lia Yesu lo roto ma whaatanga Yesu ke pule ate oi e ala e whaatu tua e whaatanga na whaatu esi au a ie lasi sile i te lia ina lama le whaatanga le tua penga i kalia au e koe le koe aluese ma le tua o le si mea e te iloa e ke le anu le langi le mea le taua o le aso le kei kama fixe e mea na e ese se le whaolaina se tūraki luma o rau te taro mo oe I want to pray for you. Watu lea wanoa, e ese se le whaolaina o le tatu sauninga le asuri nei. I ia le li a whakatari le o tūraki luma o kase maanga ia. Le tai ngalo ia, le aso na ofisilia e whailaunga me tutisi. E ke anu le ola whawa. Mai whailaunga o le mea nganga o le tua i lo. Lea i mai tatu. Lea o tu lai wha pati mai tatu. Lea sisi o le te leo lope na whai mo o mua le commitment lea. Ai o lea la te wha mautu wina. O le whaoltanga, a sau niko tene. O whailaunga. Foi lá que eu por fé no, foi lá uma escolha. Foi mais Yesu, fa fe mo anu le langile ka foi Yesu, kasia la. E tu e fa na fo wina. Foi mais tala escolha. Fa fe na me. Kile foi Yesu, kile ko anu su e na fa na mai li mga balokinga. A o lo te ton. O le aso ne fa manga lo yo le tu. Ai te lia Yesu, fa mo fa o le na na o la. A whailar tatu tu talu. A te tak meni tu talu mea. Talu mea talu o te talu o le whao tanga.
mai tana le malole e kalanga Yesu afenka ko mai Yesu rasolangi akio rasolangi o mo o mole lang fai mai tana la o mole Yesu e o lo longa fai lo tana o le tana le la fai a Yesu le la ma ko kan fakas tatu kale si fai fakas ka mo ilau fai Yesu e o aku le tangata sa fa manga lo mai a te o fai la filifilina o te fatu tua ia te oi ma te ria o Yesu fai mo uli fai oi mo faola fai oi mo tupu i le fatu tua o te tonu e fa mangalo ia te o te lia oi o te tonu o mau fo i o le fa ta Yesu la falta amen ile tua ya ole tatu tau tatu la mo le Yesu man tua ke mo le fele le ale le aku ko ro fale ka fa o pisa ke le neighbors ya o fa ke mo me se ya oi ka kalo mo neighbors ao so ke mo ya ke oi wa uma fa lo ko mi au ko le a ko le me au fa pe ai la fa ma lo su wa ya so le au ka la me ke ao mo ki nga o ko ka la su ka pu mi no oh no I'll never anymore.